Kohimen kopara bat pi kinabayit baro ha utray Jesu Christ. Ngila jan ba bat kasngi burom Pentecost. Ha kasngi utray banwan kade kasngi burom jongka jingkiu jongu Jesu shabaning. Hadin ka jingkiu jongu Jesu shabaning ni rake yakas ngi burom Pentecost. But baram api pitip kaya ka jingkardor jongkas ngi burom Pentecost. Kanji ayu hakas ngi burom Pentecost. Ne kalaji ayu hakas ngi burom Pentecost ne hakas ngi Pentecost. Kata kalong kapor kabalang kala iki im bad kabalang kalastang ban pau haka pertai lemba ki apostol ki nongbud bat ki kristan ki belayo pidiang ya ka bor ba pela jong men siem bakoi ban ni barong idang penkare ban ni dang duwai nagapinta kaneka jinga haka jingim ka jongi ni barong idon kam ya kaneka jimpen ki umen siem bakoi haka jingim kalam umen siem bakuin ngim don jingim kalam umen siem bakuin ngim don jingjob kalam umen siem bakuin ngim don jingi do blai hapo jongi kalam umen siem bakuin nginum yo yakadur ka dar jongo blai ngin sakut hakadur briu ngin sakut hakadur partai bad ngin sayap kalam ka dur blai ladang yap kalam ka duro balai haka jingem jongi ublai unum itu yangi habangi yap henre ladang yap haka duro trai ladang yap daka bayasrim badu Jesu ublai unitu yangi bangin yo jaka shongne habane naga daga daw ngi baro ngi deben pinki man ga kelipmat ya umensiam bakuit kadban nang kiim ya umensiam bakuin kapau syai ya ka duru mensiam bakuin duru belai duru Jesu haka jingim jongi kumpau Jesu ong ngan pa da wei pa tu nong pentengen badun hikaya pina dong syadong bad pinom long kun sweat kalam umensiam bakuin ngilong ayu ngin kelalong kun sweat pikoban long kun sweat kat nongut na pedeng jompi pilong kun sweat ni baro ngiting malong kun sweat kalong ka jinglong haba omdon upa omdon ime danem day haba omdon ime haba omdon ipa ngi kerlalang ayu ngi kerlalang kun sweat hatopis ngoten nad balong kun sweat don gi kinna ba shong hang ne don gi samla ne don gi kimi ki pa ba shong hang ne ba pikwa balong kun sweat yam ni baro ni kwa bandon lang haga jingi jong kimi ki pa ladalong kom tau Jesu ong hangi nganem ino yepi ki kun sweat ban like na ka jinglong kun sweat you don't come, you know? You know you don't come? Ya ujisu, ya uble, ya umensiam bakuid. Uba pelong yang ikikun uble. Uba pelong yang ikikun jong Jesu ulong umensiam bakuid. Ladang ngilas ngiem yakat hakata ka bor jong uble, bor jong umensiam bakuid. Ngin light na ka jingma banlong kun sweat ya royal tribe dinaga taga daw ni de bandon ka jinglong barobor ka jinglong jongo bolay habangi shemendamas bakoy habangi duwai rosary habangi pule ya ka teno try ni kelalong ki kun jongo bolay namar lemba kine ki jingmaya baro lemba kene ke jinglai niam baro
nginyo umen siam bakuin ngin pinki im ya umen siam bakuin ngin pinro ya kasap ka pong jong umen siam bakuin katba nang roy umen siam bakuin katba nang roy ya ka bor jong ubale hapo jongi ngin yasrim bado bale ngimdeshu kun swet nagataga daw haki kam jongi apostol lada pelas ngabha ngiusngo uwe udikan bakertenga yu u Philip udikan Philip ulalej syaka Samaria kalongga jaka jongi gentil hakata ka por kimde ki Jew kimde ki Bryu baburom ya uble hadu kata kila don laka jongi blaitau bad haba u Philip ulalej yalap ya ka kubur baba kinong Samaria kila plilad kila shashkor ya kaktino try but kila sgaw idia u Jisu yakaba u Philip ula keren but kadono jangki kala kende na kabenda u Jisu but kila ang ngikwa balong nongbodu Chris ngikwa balong kinongbo jong kene ke new way ya karukam imtemai but kila kemen but kila pediang ya u Jisu Bado Philip ulawan pai hasya ki apostol bado ulay kene ka kubur baba pet habang late yalap ya ka kubur baba siya kinong Samaria dapda ka boro mensi ang bakoy kila kongo ya kaktin but kila pediang ya Jesu bad ki apostol kila on pa ya Petrus bado ya ani sangdo Petrus ulong kledo jangka balang ulong upaba kuin nang da Yanis ulalong u apostol bakam idia Jesu baro arngut kila leisha Samaria bad kila bukti halor kita ki nong Samaria kila pediang ya Jesu kila pediang ya ka jingit kaya ka balajia haba u Petrus bado Yanis kila bukti halor kini ki nong Samaria lawan manusia ki Habau Petrus badu Yanis kila bu iat laki keti halor kinong Samaria kala jiayu kinong Samaria kala jiayu kalam sa ngap na kata daw ngala ongye pi shashkor bha habapule Umen siyam bakoy dulawan hiar halo jangki kila pediang ya umen siyam bakoy bar kila long ki beriyo baslur bar kila long ki beriyo ki batemai bar kila long ki beriyo balayino ya ka jing siniyo na ka jingim ka jangki habang itrang ya ka bo jang umen siyam bakoy Haba umen siyam bakudu trekam hapo jangi ngikalalong kikun gibaslur. Ya kikun badon ka jinglom basiniyo kinstamban ino ka jinglom basiniyo. Ya kikun kidon kano ka jimlin basiniyo kinlailoy na kata ka jimlin basiniyo. Bahan ngikalalong kun jango balay. Dewa udah umen siyam bakuy uba pelong yang ikikun jango bale udah umen siyam bakuy uba pelong yang ikikun gibajanai jango bale kalam kabor trekam jango men siyam bakuy ngikalalong kikun malumala kristan malumala buon kikina hangneru kilong kristan malumala Minin ngila don ka Bible convention bad ka jingker ko ya ka grotto u bishop batimay jongi ula wan yu ke jan siningkong henry katnong ut kikina kila wan ban shashkor ya unong sharai jongi katnong ut kikina kila wan duway minin gasngi namar ngilong kristan malumala ya ka ba extra ngimle ya ki bang ngis no biang ngi pendep sngiu bele ngi wan mas namar ngius ngo nang ne nang dai ngimde ban pendep mas ngiu trai la dadon kano ka jingri bele ka ba kam yarab ya ka mensiam ngi on kane kam de ka kam jonga kane kam mendoy yanga namar ngi ken jimmendoy ayu pendep ya ka rukam
Buon ki Kristan, buon ki kinaro kilom pindat ya ke rukam. Ladang alaban leit mas ni utrai ngala pindat ya ke kamram jonga. Nagataga daw tenteng habab ngiwan masuru ngilaban yoi don gibawan shua kamas shipo minute shitanganda wan duai jar jar hayimane. Don gibawan tik kapor habastang mas. Don give kilawan malumala hapapoy marshiteng kamas. Barobor ki don early birds and late birds. Don giba long giba sim giba one koloi ban wa jimbam. Don ki sim ki shulong ki sim bajaitu. Ki sim bajaitu ki wan malumala ki tiyaslem pong ya ki jain bajakliya ban penkuit kematro kin kelet ban shoot biniatro kin kelet halindi ngi shoot biniat tenteng lada don halindi shusait kemat nanta wan shong malumala snap ayu kadang jia hangne kalam snautu shulinga mensiam lada pule kakten utrairu kalam snap haba duai ru kalam duai tang kikwa ban ap kilate kamas kalawai to kinong toto father ngalay shaying don buon ki kinna ki bakum kane nagataga daw napadeng jongi kinna napadeng jongi longomi napadeng jongi kon samla napadeng jongi longopa ki jid ban marshiteng kamas namar malumalaru labiang be ki kristan malumala ki kristan malumala kilong ki kristan bam sha ya mensu yang bakoid ban trekam ki kinna malumala kilong ki kinna bam pat pinsu ti dia ka jinge thapo kim sautu kaya ka jinge kim sautu kaya ka jinge do jesu kim sautu uye mensu yang bakoid kim sautu kumno ban duai kim sautu bale kin duai kim sautu bale ki wan mas don buon ki kristan ki bakum kine namar bangi buon ki kinna kum kine namar bangi don buon ki samla kum kine namar bangi don buon ki longopa kum kine ka balang ka imtroin ka balang ka George suki namar ka balang ka longa jingdon jongi bangai bashirhem ka balang ka bamud kade ke jingyalum lang jongi bangai ki bayi shirhem ya Jesu kibat terang ban penki im yau mensiam bakuin habang im don kum kini ki kristan kai ka ban sajia habawan kano ke jinge ngin sa sapret kerleng don napadeng jompile segiwan shuban pendap ek rukam killi alade hato ka jingwan jonga kalong nagabinda kae hato nga don shisha ka taga jingi do Jesu hatong don shisha ke jingi do mensiam bakoid hatong don shisha ye ke jingi ban chakri yau Jesu bu na padeng jongi ngimpat don ya kane naga daga daw bun sin habawan ke jinge ngikelon habawan ke jingdenju ngikelon habawan ke jimpen shoy ngikelon mano bakelon bun sin ha ke jimpen shoy kikinna bam i shirhem yau Jesu kikinna ki bam i yau Jesu bad ngiyusngo haka jimpule baar naka shiti jongu Petrus ula ongkumno ngide bandon ka akor mano ba ay hangiya kene ka akor mano ba ay hangiya ka jingya triplem ka bakoy mano ba hikaya ngiban keren ba mano ba hikaya ngiban buram mano ba hikaya ngiban seiso haka jingim jongi ude umen siyam bakoy te buon ki kinna ha kene ke juk minta buon ki longopa ki kon samla kim don ka akoruble nga ong akoruble kalong gabe ya perna ka akor porte nyingi de ban don ka akoruble ha ka jingim akoruble ka bamod ban dia uble ban shakriya uble nakataka akor mensiam bakoid akor yau Jesu ngin kalalong kikun kibaburam ya kikimege pa buram ya kabalang
Habang idon kaneka akoro bole ngimnu syuban dikiat. Habang idon kaneka akoro bole ngimnu syuban keren suniu. Habang idon kaneka akoro bole ngimnu syuban ngop hakajing auria. Minda bona pedang jongi ngiit yaka akorayo. Pidon ka akoro bole hato pidon akoro mensiyam bakuit. Hato pidon akoro jisu akor jong no pidon. Akor jong no pidon piki kinna piki longgumi longgopa. Hadu katno ni peni habar ya keneka akoro bole. Ladang ni peni ya keneka akoro bole. Habawan ke jing tunju ngin kelon. Akor perte dan bonjai. Kaya ka akor perte bon di kinna ki perkat. Ladang ngam di sigaret bad di biri kumbale yaki paralog ngam yo burom naki. Kane kalong ka akor perte. Haba piyalum lang para ramba ne para longgomi para samla pibu yaka akor perte. Haba piyalum lang lese pi wandra hakata ka jingelum lang yakata ka jingelang lese yaka akor perte ka hikayangi di sigaret di duma bam kaini im kumba im yaki weipat ki beriu di kiat ni buun ki jing suniukum ne akoro bele ka ongkum no akoro bele ka hikayangi Treshitam bandon ke jinglong bele hapo jompi nadu kli hadu keja pide bandon ka akoro bele ya ke rukam bapi yaid ya ke rukam bapi penyade bat ki kimi kipa ya ke rukam bapi penyade badu jisu bat ke balang ya ke bahalor ya ke rukam bapi keren bat ki bakam he kamsan ya ke rukam bapi penrit yalade ya ke rukam bapi keren ya ke ketin badon burom kaneken u Petrus bakudu ong pide bandon ka akoro bele puson yalade katnongot ki kinna haba pi keren kai bat ki paralog pi keren ya ke tin jaklia haba kimi ki pa ki keren eye happy banle ya kane katai kumno pi buram yaki buna pedeng jampi pikin head buna pedeng jampi pikerden kejam buna pedeng jampi pis no dom buna pedeng jampi pi penja umma digi kimi kipa buna pedeng jampi pimju kongu yaki kimi kipa tekum nongin yo akoro bele hato pedon akoro bele jubab hato pedon akoro bele ladang imnang ban burom yaki ba niyo yaki kimi kipa yaki hemmen ki para yaki ba khalor ladang imdon kata ka akor ban duwai nginum longkum ki kun jong bele lanoru lada pe vanshis pasin mas bakuidru lada pinbiang yakata ka koru bele pensolong kaju haba wan ga jington ju pinsale kaju pinsangop haga jingjot but pinsababe tenakata ka daw hangniu ji suong lada pim kongu yaka hukum janga lada pim idyanga pinum laban yo umensiam bakuid bad ladangi kongu yau bele ladangi imbai ka jingim jongi ngin sa yo pidiyang umensiam bakuid bad umensiam bakuidun hikayangi yaka akoro bele snap mano ba hikayangi yaka akoro bele mano ban hikayangi akoro bele umensiam bakuid tapi don kam ne ya umensiam bakuid haga jingim jampi pidon kam ya umensiam bakuid tang umensiam naga daw jisu laong unsawan unom pentengan unsawan badon ken kikai api bon kiye baro kabang ngambar hikai hado minda unsa hikai
unsayay hikayangi, unsayay penjanay ka jingyate pelem jangi, unsayay penjanay ki kemajangi, ya ka rukam bangi ped, unsayay penjanay ka shindur jangi, ya ka rukam bangi keren, unsanang yay penjanay ka jabin jangi, ya ka jimmu jimbar kha jangi, ya ka rukam ngi perkat, ya ka rukam ngi mudur, ya ka rukam bangi pulekon, ya ka rukam bangi keren, ya ka rukam bangi duai bang rokan salang ka bajana. Daga borjong no. Daga borjong umensiam bakuit. Tinaka daga daw jisuang. La daw jisuang ngidon kam umensiam bakuit. Ngideben sautu, ngideben penkare, ngideben duwai, ngideben kongu ya umensiam bakuit. Lem kumta ka jingim jongi kalom blem blem. Ngilong Kristan tang pindap ya karukam. Tinakatagal daw ko himen ko para pikikinabay baro shimkiyaya ka jingim champi shimkiyaya ka jingim champi what num sha ya bunong shun ban pendo dia ka jingim men siam champi shimkiyaya ka kamaram champi ban yi dia jisu shimkiyaya ka jinglong Kristan champi omde na marba ki mi ki pa ki ong ki le shamas omde na marba mangi ki father ngi ong happy one mass Henry pide ban sautuhi kane kade ka jingir janga yaw jisu ngade ban don ka akoru bale habang ngadon ka akoru bale ngan ino ya ka pop ngan ino e ka jimlin basenyo ngan ino ya ka jing to lord baro na ka jingim duwai nagabinta kane ka akoru bale ha ka jingim pin krayalade arpo pratari kade ka sniburom pentecost stang ban pin kray pule ya ka Bible tuwai rosary nanda ong yaw Jisu ngakaban roy hakane ka akor ayo akor uble hamalla ka liang jaga jingim kaprip ila ka kemajabi baro kaprip duwai lada pedon kino ki akor seperti akor snio ne jinglong basinyo kubang yung jimlin basinyo ay ti hao Jisu baduay hakadonun Jisu ngakuaban ino yakane ka jinglong basinyo janga baro pinkuburom yanga taka akor jame men siem bakuin ngakua ban roy ha ka jing kasap kapong janga men siem bakuin ngakua ban roy ha ka jingkuit ha ka met kapad ha kikimat ha kiskor ya ka shindur ya ka jinglong barok away bamen ang penjanay bangalong batjajay ban kren bangalong baburom ikibakalor habang kren ha kikimiki pak nganom kinhit nganom kren sniyo nganom dom bangalong bakongus nem ya kibakalor ya kabalang bakuin ngalong sisya bayishirhem yami penslay nga Jisu penkantang nga Jisu Yan yaro, yaw try Jesus Christ.